Ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ka kong RM Kurba ha ka khat artrik jemang arjar arpesan kalapan bana kaliang ka office jongka kanya rapan aji kai ni ka pre-recruitment coaching but training na kabenta ki samla ki bathap kam sipai lingba ka Agnivir ha ka Indian Army ka bansalong ha ki ni kisngi ki banwan. Habakren syakilat patai kubor ka DC kala ong baka office ka kwa banyarab ya kitu ki samla ki bathap kam sipai ban wan sya ka jing ai jihikai ka ban long kumbalai po hadu 100% sngi. Ka jingmi syakmat jong ka office banyarab ya kini ki samla kalong na marlayu i bagi duna bahag ki samla ki bathap kam sipai na po ka dong bat kathan ka jongi na marngitip baka ni ka kam kalong ka bakordor banyada ya kari bat shimet ru ka don bun ki jingmentoy ki bakin yo ong ka DC habakren syakilat patai kubor. Kalayat hu ru bana kaliang ko office keladap ban aji hikaya ki samla ha kini ki snem baladam kumba ars pa ngut bat kumba prapasan ngut kila pas ya ka exam bat lai pesan ngut pat kila yo ban rungkam sipai lingba ka Agnivir. Na kaliang uba Sebastian Mar banyang usipai ubala syong thait nakakam habakren ha kani kasngi ula kentui ki samla na ka jela bagin wan syakmat banyakon ya kani kakam kaban long ka jingmanto shibun na kabenta ka jongki. Uni orang ba ulayat hu bagi samla ki bakat nyos nam shiteng hadu arp wes nam kila bantap ya kan dekakam sipai bat hadin bagi yo bantrei ha kan dekakam shibun ki jingmanto kin yo omtang katulap ka bagi yo hendrei ki wei de ki jingmanto ula ong baha kan dekakam kadon shibun ki benta uba mar banyang ukentui ki kimiki kpa ban ai men siem ki khun ban mi banyakun ya ki kam sipai om ban khanglat eki. Ula ong ru baka office jong ka DC bat na kaliang ka jong u kum officer jong ka Zila Scenic Welfare Officer ulong ubakloy banyarap yaki. Na kaliang uba shanbor lang Warjery ADC habakren ha kanikasngi ula kentui ki samla ban wan register ha DC office ha ka kamra lais pa khat kendai habaya day bat ka nika kam sipai Agnivir bat ka office jong ka DC kan sa pentip habaya day bat kinu ki kam balan habaya day bat ki kam sipai lingba ka message ni WhatsApp. Kini ki kena ki ba kwa ban join na ne ban trei ban rum ha ka army te ki la don ka attachment ka bala khot ha ubnai March but kila pen kut ha ubnai April te minta padeng kwa ban ong yagi tu ki kena ki bala thap ikani ka application bakan dan ka coaching kam training hanan duk minta ubnai akun real tering but kani ka training kan nong kumbalai posni dat hadu substance ni kata ka syong haka tarik jong ka exam ka jing mu jong iban penong ya kani ka coaching nam ta ki kena ki bakwa ban join army ka long bang ni yo i ba duna bahagi kena na ka dong ka than ka jong ki ban John sipai mo te kumbang ya tip hingi kani ka kam kalong ka bakodor ka kam banyadai kari kalong bakodor but ka ba shimet hiru ka badan bon haki jimentoy kidan bon haki kategori bo ampareng na ne ki ngano ki kam day tang join sipai mo tang ong join sipai day sipai kide kende ki technical ne kende ki pharmacy ne ki bon bha ki tangan sa ong iba sebastian be in belong ki Zila Scenic Welfare Officer in sabatai kita ki kategori mo akan ka Agnivir in sabatai mai deka nakali yang jong district administration hingi shimkya namar ba ni kwa ikna ajami ki ba la apply kin pass namar ba la nangila sedang ikni kam do araja akulai but ni shem ngila train kumba aspa ngut but plaku ar ngut ki pass ke jingtho keretin but lai ku sangut bade ki da join mo kalong ka ba na takadang ni ku IP baro ba pinya one namar kalong ka kam ka kalat ka ba kodor namta ki kena ki bawan kam but ki ba kwa ro ban tre ka kam but ki benefits ke jimentoy bagi dia apa Agnivir apa Agnivir entry kaya cuti dia lipo system apa system lipo system nanta lain nanta dia plastic leave mereka medical leave nanta ka allowances garap cover karis nasib allowances dress allowances but travel allowances lain na gani
bukan kiba pekat ba rajoin agnivi tang sausnem dan raja ni ga kanong no. Hakani government ka ai ka life insurance cover for rupees 48 lakhs. 48 lakhs the JIP during the terms of engagement. Nangka in case raja JIP apa kabar jenter untuk kita sausnem sibu umusang dan so many portray during the terms of engagement pinjor ka ex gracia kaba 44 lakhs lain kali ka life insurance cover nang dapat subuh apa aku buat bilang tadi dia ko supaya dia house dan itu ni gitu aja di pipang dia kamet ka hak baik itu ni disability tapi jangan tahu ka government kan ai ka bisa kaba 100 lak 800 lak 400 lak kata kalau po ka depend po ka disability 100% dan 75% dan 50%. Nangka kinapat kiba ki facility baka agdiviren tri IP pinlagi ko kam supay. Kito ki baru ako agdiviren ko bi class 8 kinami after 4 years kinyo ka certificate ako ka National Institute of Open School iya ka certificate ka class 10. Ki baru pas class 10 kinyo ka certificate ka class 12. After 4 years, sausnem kami atay po agniviren. Nang dapat video orang kas, dengan ko personally credit, amta kita pabat upgrade issue dengan orang dahan cepat sibuk. After that, terms of engagement sounds na. Nang dah apa kajing juti ke bahas house dan apa sipai asal agniviren, kita ni courses berapa le, ki short course dan ki long course. Kita beli short course, kini orang ka short course skill certificate. Kita beli long course, kini long course skill certificate. Kabaniran itu, berarti kam hadir di dalam house dan dia terima sipai. Atas apa itu kejimun toy ada yang tak tahu sudah mampu sipai asal gini pintawan support sabar bagi civil ke mungkin di department kita ada agree department taban IT reservation nam tadi gini views untuk kebetulan from home affairs 10% ini kita kamu papotan tak gini views our ministry of defense 10% ministry of finance nanti apa ki defense gitu ki PSU ki defense ki industries nanti apa ke Ministry of Revenue 4%, nanti apa ke Defense Ministry. Kita ni reservation mahal tak gini. Jadi, kemudian kalau barang apa tadi fee, sebagai university fee apa gini, dan lembaga ni kertas conference apa ban pensiunity, bahasa mana join asal gini. Nah, nanti kau ispai bah, lain person nanti kau ispai, kapas experience orang lagi, dunia mana kau kecil dengan kecil negara. They are motivated if you request to be joined the Kenyan Army. As a Kenyan kita security entries through. If you require information, kalau dia lapor Army Coding Office, kemudian aja nanti report dari Rhino Office. Dan ini bila apa nanti itu, ya ki apa office ini apa kejelas ini Welfare Office. Sampai itu, kumita kalau kum kerja jodohan, ya kini dia kinsim tang 100%. Ada informasi, kinsim 100%, kinsim no apa permanent. Entry report by the Army 75% kini dikaino kataru kasong report rajin viljong individual dapat ketemu from business nama dan lomba tadi dia kita kan gitu te lomba kan press conference ke apa ban motivate dari sunga kumgane gejin institute jong state government ba ke DC office bagi training kana banika IT ban IT training sunga ban miss ikene kana jadi opportunity can apply by this story.